Petusa o le 555 i le 555 tila mo i le no o Nifai. Ua tusi e le perfeta o Nifai lana mon mamun muli e winga ia Yesu Keriso. E tusa ma mea tonu na tutupo lo tusi e le tusia maa mona o stasi mon mau ia Yesu Keriso. O hao Nifai, ua outu sia mea ua outu sia. Ma ua o manatu iai o ni mea ua tāua tele ai mai se lava mo tangata. Ona o te tatalo i lea noa mo i lātou i leao. Ma susulu o lunga i o loi mata i le pō, ona o i lātou. Ma o te tangi atu i la ua tua i le whatu tua. Ma ua o i loa o le a whawhafonga mai o i e lau tangi. O ia te au le alofa mamā mo tangata. Ma le whatu tua tele i a Keriso. O le a o whetaiha i mā nganga i tō tele, ma le lepo nā i lona no fō whamasino. Turu inga umaralalangi, ia whaalongo i nei upu matali tonu i a Keriso. Ona o a fionga i lātou a Keriso, ma sa tu mai i lātou e ia i a te au. Ma ua lātou a oha o mai tangata uma, ia lātou whaia melelei. O le a whaali atu Keriso i a te utou i le mana mamalu tele, o i lātou wana fionga. Ma o tatalo i tamā i le suafo Keriso, ia whaolaina le tō te tātou pe ale o i lātou uma i lona mālo i le nāso tele mamulimuli. Ma o le nei o uso pele, o tau uma nā o e o le ainga o Israelu, ma o tau tulu inga uma laulangi, o te tau talatia te o tau e pei o le leo se tasi o alanga mai le fuefu. Tō whaia, se i o ina o mai le nāso tele.